Joshua bunglai sari nitlak lam Manase chu Joseph i fapa upabik asi ronga Jordan i sin nitlak nak lam ram arekhat chu Manase i tefa pol an pek chun Gilead i pa Makhir chu Manase i fapa upabik asi i ralka minthang asi churonga Jordan i sin niso anak lami ummi Gilead le Bashan thla chu Makhir an pek chun Manase i tefa pol Abiezer Helek Asriel Shechem Hefer le Shemida polta ram an zemve hi pol chu Joseph i fapa Manase i tefa pol an si rin khati hau tu chiar an si asinan Manase i fapa Makhir i fapa Gilead i fapa Hefer i fapa Zelophahat an si chule Zelophahat in fapa pakhat man anei lo fanu long anei afanu pol i mintla chu Mahla Noa Hogla Milka le Tirza an si an ma tla chu puitiam Eliezer nun i fapa Joshua le an hau tu pol nena an ra i kan ma sise kan song khat pol sise bangrep i ram chaw ve dinga boipa in Moses nena thu ape asilaw mo tia an rati churonga boipa i thupek mi bangtokin an pa i unaw pol laka an chaw vo ram chu an nga sal asi chuti i afapa pol vek thau in Manase i fanu pol tla in ram chaw vo an nga ve ronga Jordan tiwara la Manase in Gilead le Bashan i hlaya a hlaimi ram chaw vo pasha anga sal asi Gilead ram chu Manase fapa dang pol nena an pek Manase ram chu Shechem i niso anak lama Asher i sin Mekmetha athleng an ram ri chu Mekmetha i sin thlang lama avung i Jashib en Tapua athleng Tapua ram chu Manase ta asi asinan ram ri kapi a ummi Tapua khwa chu Ephraim i tefa pol ta asi chuto i sin an ram ri chu kana tiwa tiang avung hi tiwa i sin thlang lam i a ummi khopi pol chu Manase i khopi pol laka an umna in Ephraim i khopi pol an si Manase ram i ram ri chu achui tiwa i saklam kaptluan in asi i Mediterranean tifing ret a anet na asi Ephraim ram chu thlang lama asi i Manase ram chu saklama asi an ram ni i nitlak nak lam ram ri chu Mediterranean tifing ret asi saklama Asher tiang niso anak lama Isakhar tiang akaw chun Isakhar le Asher ram sung mana Betshin le akyang kapi kwa pol Iplem i a ummi pol Tipekap i a ummi Dor kwa Edor kwa Tana kwa Mekit du kwa le an kyang kapcher i a ummi kwa pol mo chu Manase ta an si sekal se la Manase mi pol in achui kwa pol i a ummi kanan mi pol chu andoi swak thailo ronga tui san tiangin an umta asi Israel mi pol an chak deu ngai tik mana kanan mi pol chu andoi swak lo asina in Israel mi pol chun an ma rian tu a an to hai Ephraim le nitlak lam Manase in ram an dil sal Joseph i tefa pol in Joshua nena jiang ranga so kan chaw dinga ram then khat long in pek pathian in thloswa awanlu in pek i kan minung chun kan tamzet ram kaw deu kan tul asi tia anti chutika Joshua in minung nan tam i Ephraim tlangpal ram nan rang i afyak tok asia chun Peris ram le Refim ram a hung fe u la an ram i tupi pol chu nan ranga hung wat u tia ati Joseph i tefa pol chun atu kan umnak tlangpal ram chu kan ranga afyak tok rawri asi mun roni a ummi kanan mi pol chun thil rang leng tla an nei chui thlona Betshin le akyang kap khote song i a ummi kanan mi pol tla in an nei ve i Jaril phairon i a ummi pol khalin thil lang rang leng chu an nei thlu asi tia anti chutika Joshua in Ephraim le nitlak lam Manase rin pol nena chun minung nan tam zet ngai i achak khal nang chat zet asi churanga chawvo pakhat naki tam deu nan nga ding tlangpal ram chu nan ta asipai tupi hlir asina in nan wat pai i khatlam kap i sin khatlam kap tiang nan chaw pai kanan mi pol tla chu thil rang leng an nei i an chak zat khale
nan doi sok thau thau deng tia ati